Alyssa mau yang itu? Oh, udah, no. Ini lagi diskon. Look, 50% dari mau for Alyssa. Sorry, ada di sport station lagi banyak diskon. Ini juga dari 130.000, jadi beli 2. Ngamprak dong. Ya. Apa? Kanan cross gitu. Apa? Kanan cross. Ah? Kanan kiri cross the street. Kan kiri cross katanya orang. Ini pertama kalinya Alyssa ke coffee shop. Ya. Terus kita mau ke meat shop. Papa, can you walk faster? It's like you're doing marathon. Jadi kita ke situ. Hah? X. Begitu. Kalau pakai begitu. Also with a motorbike. Halo. Don't you want to buy the same one like we bought last time? Which one? Mono. Iya. Murah juga cuy. Siapa bilang? Oh ya, aku nggak suka wine, nggak boleh, haram. I just bought mac and cheese from Farmers yesterday, so I think we still have enough pasta at home. Kok a little bit blurry ya? Ya. Ngantuk. Mau itu. Papa terlalu tinggi, nggak bisa in frame. Halo. That one.
buruan papa. Tunggu gado-gado. Iya, gado-gado. Alyssa mau make gado-gado at home. Berat. Sudah selesai ke Indogunanya. Sudah selesai. Beli apa tadi? Beli apa? Kita ke ordering. Alyssa, here. Bye semuanya. Kiss bye. Tapi nggak tahu ya dia lupa kemana. Dia nggak tahu lihat kemana, just waving aja. Buruan papa, ngantuk nih aku.